Only I'm more about the Emergency Ghana TV so. And the 2 story 2 in 1 na stories ni na kama wo hwe wo de besua de papa afutuo bebre ne wo mu titiriw ne ye nuanom mema na ye de yatam ye bema ato ye kon ho na kyese ya adwen se baabi a yere wo ho no ye ni ho bi enu nti ye kɔ baabi a ye bewo ho ana se bi ye bepe obi na yenso ye ne na ahyehye ho na abra sister bi a abrantie bi a ono oye ware ni na oba kuro bi so oye adwuma ye ni ho ena okokoshia sister yi na okoshia sister yi ena one ne bo wo hwa na sister yi ja na chi se o wo yiri ntina ne me kwaro ma bakopo obi a oni yiri na mai we nti sister yi ko ya ena okonya obi aja oni yiri na one ne hyehyehye hwa na we na wo mo hyehyehye hwa no wonyemo na ode baaye no ena abrantie no eka che owu de wawaye no no se o obeji nyinsen no na waye de wafa nyinsen no so nipa onyem no nka so mpo o so pe pa but we no so obeji agi nyinsen no emo ahwe nyinsen na won se asem we no oba ne na eka na so be ma ne ka ne dia no so kire se enya obi a na nyem no no a na nyem no o asem na akoye controversial issue pa a che se be ma ne so no a na nyem no oba so se ma nyem ba bi a me de ba na wo se wo pe wo ba je because kromo of work kaka se obi nyinsen na wo bogu so wo bogu so dia na so ba je me se story we yen hwe yen fensua de because wo hwe achinyidie bi ni nioma bi ewo mu a na wo se ne we narrate the story we should narrate the story and how to say e wo se ye nyina hwe ni esua de na hwe ni papra ye hwe ni papo a one wo santafo no yenko he story no na ye hwe wi a ye de another story so e beto awo so udin pacho flame ku fiamwa wo be ma de pacho ane okay ewie me pacho wie de me kura no bone na me no ba bi atwempla me onya yin twetwele na mpla twe mu na oba no ka chem se wona menyam enti okaye no me so ma opportunity ana me na tete wona mo sa enti akọ nanim kakra no ana oba no ne ma me frɛ me tina kasa ni na me tese ko focus on plant bi se oba no ba bia o se anya no kule bi se bia o se anya no kule enti dakro oba no ma me frɛ me asema obeka ne se ne ba ne se wona menyam na atisai ana me se ya no kule me ne nanyam asema ne ma beka ne se ni se ne nya me de antimentwe me ho ana me se ada no so ne be ma foro ne ho no enti ho no ma me frɛ oba na ma oba ne bai na me ne me ka se na ne ma me aka enti no me de mitime ne ntena bimti on tena ne ba bi na me so ntena me ba sabe no wanya sei pacho samra me kana na okutwa scan kura wanya boso me sei me pacho da samra no wanya boso me yensa okay tizamre kura na okutwa scan enti ma me ne kan sa akire me no na me se okay sa na ne ma me ka dia mate oba o ma me ne ka se ukunu enti sa ne de tie de atena oba bi na oba ne se da bi asem na ne ma me ka ne ma me empeni yi na nyinse ne nye be ma na ono be ma me ne ka na asem no edia kosoi enti nyinse ne de wudi na kika ho se ye bre ne nti bo no wa se be ma ade ne de ye mi akasa me dia otumi fa me moja enkoma obi sa na oba ne ka kire o me pa che wan sa na o ka kire me otumi fa moja enkoma obi ti me de still na me gina so se me timi ne ntena na oba nde kwoto ne nua be ma anim wona ya asebe ma e wo chechire ho no no na ode kwoto na nim se wona menyam na me nyina na te ho no makotwa scan crafi ne ma me afre na keka nsama kire me se ni se ne nya me dia ono so hwe ni tirima wontimi fa obi emoja nkoma obi na e chan kono okwo wokura na e bia na akoyekua ewu ama no nti wotimi nya sa de no ana asembe ma ne frɛ me ne ka ho asema ntimi kura na me nte ase okay ana o se ewi ase ne se akura no se wo na se we nya the real father na ya na no so ye pro ebi nti o sere me de na me ntie de ne ma me na e kan na ne ma me ne dwen se e bia sa be ma ba kono oni yera obetimi awale no ama na yi nti na ne ma me ne dwen se o ko mi se ade wo de wo yire me pa cha ani nti ade nti na wo yire na wo san kofa obi ababa wa pi so o yire ma mi eja pa cha ma me bi pa nti ade nti na wo san kofa obi baba epi so why wedding but engagement nti engagement kwa waware ti de nti na wo san kofa obi baba
episode na mema mo man ase de ti a mo woyira mo sa akofo obi baba na chese wa san hye ni nyinsen e de aka ho de ntia bema keka ho me breniti Auntie Naa no de ansa na mema oba na bamu me pese wo kire me de ntia wonim se wo woyire na wasa akofa obi aketesia se mesan ni wagoro asa nyem na woyire nim Auntie Naa sa me de no nyim onyem ye na ohu ye Mr. Dinti na akofa oba na kan oyire ho enso Pacho anyame na oba na tie me say wo yire no e wo ho Dinti na akotwe mpena biom e ka wo yire ne ho Auntie Naa pacho be bia me wo no anyame na me yire na ti ho enti ko wo yire nche ana wo yire wen na wo so wen Pacho me yire kuma se na me so me wo chechire ho enti ya na wo kra wo yire se wo ko chechire a na che se wo kotwe mpena Pacho da bi ho na me adwuma enti oba se wo ko do se wo no yire be hiem anu enti na wo no yire hiem na wo nkoye wadwuma e wo chechire na wo ma ana se wo hia wo yire a wo mfen se o oba bra chechire na na dem hia wo na wo so obi baba na ye asa adenti a Auntie ya ho de Auntie Naa ho de from so na bae na oba no fa no wo ka kire ne se wo ankasa wo yire wo no ye neto wo ma ne te ase me Pacho ai wonim wo ka kire se oba si ame so pen me dem yire wo kumase o me ne obaye na akọ me ne ogoro akọ wo ka kire no me Pacho ai wonim ti edisen wo ne nante na sen ansa na obeka kire so onyam Pacho be bo so me nwotwe bosome nwotwe ni nyina na chesa setena be na no oyirete wo yire da ba bi no osu na ni fom nyina fo pillow afo na bema hye ba bi away na wo ji wani na wo yire enko anete ho Auntie Naa Pacho ya na me ba me yire okumase ti o hor ma me so wo ba minim se mema bebre na fa ma na afi asetena omo ne omo yire nom te no na asesa me Pacho me de antisa na obande awo ani ayen kama wo ohini kwa ba so na fa so ka che oyire me Pacho mla onyem na oba wi no na mko fa me nyem no na me sere ne se me pa ne che se ma ye ne boni na woni ho no me fa na chi ekofa oba bia ma oba no anyem te me sere no boni bia ma ye ne bia on fa nche me na oyire no ne na wo Pacho ani na che se nya se wo hia ba bi mpo usuba nya be ma mam kan che so far Madam na wo obi kunu na ka che o se oye na wo ma kwan se onu nzuam me pa cha o ka so o pebe no foforo na o ka so o pebe am ka so o yele e no se ne me hwe na yele o ka che o se oyere was on ne ka che me se o pebe no e na me ka che ne se wo wo yele o na che se wo bia o wa me wo ya wo so na wonim so oyere ai me nim so o yele to o ka me ka che ne se me po bia o wa yele me ba ofri kumase ne ba chechere o ka che me foforo Matia say wo ti chechere no ye de hu se oyere se nyina ekulo ni enso sa oni be ma na free crew sa na mpese me hu ye nyina wo hwehwele ho nti okoye ne yere hu ade kura wo hu na ende me hu no kwan be so na fa so te se oyere no ne na ba ho ti oba wonim se be me ya wo ba be se me pei me yere wo ho de nti na wo so ma wo hu kwan se wo no ntwempena se sika da bi enye sika de menene twempena no menene entamo te kakra ena me ko hu man bi ena o kai se obewale me no aye me ho ade nti obe hu me maame ena maame gitum man foforo me pa cha ai enti na me black coffee na entam aye basa kakra ena me nipa ne wo ho nti me ko nipa ne kurom ekura me ko di na bosome nan e wo ho ena me baaye enti me ko di bosome nan e wo ho na me baaye no ena black coffee sa baaye enti black coffee baaye no se na akọ hene ena me se me ko ai me kunu ekrum ena wa se obi a me no wo ho na ena me se ye wo ho sai obi a wo wa yele die me ka se ye ntina ho biem ena wa se sa wo wa yele die obi a me no wa tan ahwehwefo nya ni se me bibi no no ena me se dabi ye nya ne sa aja me so ma nyimi kakra ntino ena me da me ho esa de ma no tina se me ne tie enti me ne tie no emu wanu ma ena me ma me ka che ne se me ma me e ka efred ne ka che ne se menyim na hwe no wa men me na me wokuna
mene ne enyim wo sabre na montamate na sen na ye ntam me ko ho no me konya wusumi nan uko na odi nyinsen ne ko ya na se da bi di firi ho ne bae ti be ma foforo na konya na hye unyinsen me ba twan ti ye de na wosa be ka kire kofi se kofi menyem ma me kan kire no nti ono ye de hu yi ma me kan kire no wo fra me se nipa me ne wate na ada de wo fra me anya afi na me no ba be ya aka me ne wo nya aka nti o fra me na me ni didi nkomo no ena saa de no epie mu a me ni mienu ekoyesa na se sa wonyem na osa be bie jagu so aha na yesa nti aya na etene etwetwere no ena o kan say they say nipa I see ati twetwere ho na eningwase ba na nipa tene say say wa kwaji obi Sophia madam se ho na wasa bie jagu wa no obi akwanyim ena bia akofi so agye wan enti e ba sa no na ofle me ka chen say me magi 4 million na me fa nko yin sentu say nipa se sika no edoso enti magi 4 million na me nko yin sentu am se da bi misuro sa de ndem nya bi da enti misuro me nko yin sen no entum enti me ka say me nko yin sen no entum no na afi no aye ne ho basa on pese o be hwa ade no ena ma me de kwato o na abo sabre no nipa ko ya ona bo da bi sabre no ono de wu ni mpefe say uni na jan oyo obi kunu enti watwe wo akofa single obi a oni yire na obi a oni yire no wanyin se wa na waba na wo say by mistake ana wo boapa da bi ana kono bone enya kono bone ana taso ode da bi nya taso ode ti se waba na taso ode dia wo so a twon mpoi wasa to aso onsa mehwe nyinse nya ne dia eno ne me kwase asem na me ye no na den foforo no ntumi hwe wa na wo say foforo oh no timi hwe me nti denti no onsa nto aso hwe no timi hwe me se no kremu se ne wo kan se wo free kofi ho no kofi wo yire nti watwe ho nyame aboa wo wanya obi a oni yire wakwama obi a oni yire na anyem wo ti wasa bawachi a osu kofi se bieja kofi abie mi ma me kan kire ne se won sa na me bieje o ni ma me ka kire no na hwa na ka kire no won na be ka on na de baaye ana wo so adwi mo na so kwa ne wadwi mo ha aha kuru se ya wo ka na pepe wenya kuru kama oba wenya ma ni mo ha enti ono de na adwi ni bi ti me de no o kan de na ma bi ti o ha to bo ase yes me nyine to bo ase pa na yi wo nsaman me say den na kofi ka kire wa obi a owo yire wo ma ne kọ nyame aboa wanya obi a oni yire ene watena nyinsen a kofi den na ka kire wa wotwema no Sophia madam den na ka kire o ka kire me say me fa ma no na obetimi ahye me ana me de ma no nti na kwame ebusa o hwehwe o me pa kwame so ba oba ho ti kwame so ba so kesa me afele ni nti no me ntimi anti manim amfa ama no ti ono ne wanhia mu bi ono onyem bosome nan no ti na chesa ye kofi ono begugu so ai enti me na afele bla nanim enti amenti mi ansa anko bla nanim me ho mu ebiem e ma ne ba ye fie ho e ma midwane kula ekokọ se dem abla ma afele wọ nanim ni nti no me hu no so fa nti kofi gugu so na say bosome say eni ogugu so beble ye ma ye mobo eni so awo de ya mi ni aba so fa ya wa mama fo senka won say be mai wo yire ti mempe eni me bo wa baso wa ya de ukọ wakonye obi a oni yire a obetumi aware o aka be ba onu na de na adwen kase ade bi ti adwen kase ben ene de he me show sikenti o makoma no enu nti na ogugu nyinsen a wonim se nya ne de ogugu so ogugu kọ wawo no abeyiu no atua te se wo se nya ne de afa ni hwani mu no ben kase mu ne ni hwani mu hon bosome ayi na otwe mienu no abla me 500,000 na otwe no abla me 400 300 no de abla me obi amawo wontimi enhweme enchewie na mewie na me de ada oba atan amawo foforo
wo ba na me ma me flow ka je se Kofi se si ahwese so fire wa chinchi wi a wote ho awori asema bla Kofi ebie na no ka je se ebia na ne kon ne do enti ne wa chinchi wi a no se wa wi nchi wi so ba ta so awi nchi wi no se amekura me na ma mitimi to bi okay so far me ba Kofi bra oba no ne ntem teye no a okoye o se wanya bema foforo na timi abafia beka cha busua se o ne nete ho wo dada ne se onyema wo begugu so antena mpacho nya no kule obua gero te ho na me se obisa dance wo nyani won tu kwa kran kodi ba bi bosom ya na otu mo kura da won tu kwa nko ba bia gero ti ko mon tu kwa nko ba bia antena de American nyina ne se so oba ne ka se tu kwa kodi ba bi bosom na oba ne se wono ntamte ada na da bi antena nya no kule mo ntamante da ntamante nya no kule da esa wala antena nya no kule se ga ne ka se wono mentamte bosom nan e mo kodi ba bi bosom nan ansa na odi nyi se be hye me a anya no kule ko be so ofa so ka che so wonyam me pa che me ne no ho no ba me ho na o ka che me se bosom ne so ye no ne mensi sa ama enti wonyam na antena de ntia o ka se me man is ga se nkonko nyiwu no mi nyina no se emra o ka kire me se one menyam no ana wo ja me ho sas ma make a dance form ana wo ja ho afedi o ja ho me che se ho no ana wo ja me ho ntukwa akodi na wotwe ene na wotwe no dansa bi ntukwa ana koye nti okoye no bibisa oba bibisa se okoye fa o se okọ buakwa ana ebuakwa na akoye ne timi fra ofo na ofo na dum no baby a okoye no ka kire me na me hu me kaka oba no se one day ebuakwa na okoye nti madam fo ba ko e friend kwa me nsu dodo na the pele de ye friend ba ntema ana lady bi so ono so mi ni aba e friend na akọ nti me bo mama na nam se baby a girl koye no ma ya menti ase nti no sa na tie de a eti sa na tie de a de girl ne kan menti ase nti ho na me ka kire ne se onyam na waka kire me na se wetimi akọ baby akodi na wo twene bisa won kan no kure de a ene na se nya de a na Kofi bete wase a o ka kire wansa no otu kwan e pa chaane o ka kire so won ya wose mi tu kwan na ye den na me sa ka kire wansa na mi tu kwan wo si tu kwa kodi bo so me nai da wose aka ti Kofi me hwe so fa na man sen me ba cho se na o man sen sika fam se onyam na na se hwe wo na wo hwe no ende ogitum na mom nyinse ne de o hwe ne ho na wo hwe ne ma enye wo a na me busa se ka sen na wo bo so fa ya ho antena mpacho na minim se asembe be chirisi miss inti hunim woman scan nyina hunim se man se da papa anto ba betimi abofu ti dance so ka se wo kire ne yam kom no so yamba me pacho ntisa antena etisa what is ekwomo de me pa mitimi chinchi wi na ma wi na me de ada 3 days na me ti so fa me busa wo ukuru foforo na onyinse wo no be ma na oba afie be ka kire busua no uhuna se na wo ka kire wo di nyinse na sa akoma no me hu na me ne anka se o Debi se wo so fere ba so mofra no ntafo wo nkola ntafo tafo a nipa mienu na anyem wo enye hu enye achiwade enye achiwade na eda na otimi wo simple za nyame se nyame wa me bone so bone amaye nyina achi nyame sa de me bone achem no ahye ma enti sisi a wo ka che wiase nyina sa enye kofidia na emom no eye kwame dia no kwame no wonim so wa wontafo awanye ho asede da twetwele omuka chile nse ho omubedofo ho no omukonti nso onye ho asede efiri se wonye me ono a wahye onyinse no Kofi na ada no me se otua wo eho na asem no wo no onye ho asede no so de ba no be man dentia me nka asem de ba ne ma ne no bla ne so ma ho so no so ba baje enti eho aba eho aba mi amedia so fire my ba entafo na mienu nyina ne bebele anya uni obi mienu wonyo gina cheka sa me mebele na me se me mienu nyina ne bebele me busa tie me maka chaw say uti wiase nyina ni wo sa de ko gina information center twetwele wo ko gina information center ko nanso say nkura ne nya umma na se de godu kura kan kura wo hu se ya ne family wa wo mpe wo mo wo sister so ese nkura fo we de wo mpe bi wo mo abusua mu
enkrafo wo de onpebu wo mabusuam na wo gina wo dimi maami atam enti se akwa me se me nkra ne mawa na nkra na do be be wo ma me de Sophia enti me busa me gina wiase nyina ani mu busa se ntafo no hwan ba me am de madam me say wo dia on papa ne hwan Sophia on papa ne hwan me ma me enu na aye adwuma yi nia osase wokan ene Mr. Otua se Kofi ene Kwame keke omu nyina so ye ke hwan na ne ba bia Kwame enso de o mai enti o mai no aba ese me amedia mai no nketo ne entafre yaba de ne yaba feedback ho yabetwen mama wudin ipacho mi din Julie pacho kuma se final free ipacho mi free abrankase so adru okay we keka ho kakra mai keka ipacho we de boko Auntie Naa ensem bi na ha me na me se me ba na maboa me na me boafo a chepa so me nyi obi ama ne nka me ma me ne papa de me ko to adwuma mbo so me na pepe na me sia ba na bi na ho kire wo enti ba ma no me kasa so obe ware me na me se eja obe ware me dia aware dia oba eye na nso boa me na me nsu adwuma nwie ojitu so obe boa me du ba bi no de tata me se opeso ane me da ana mfisa me ne da amanyi mfisa me nye bi da enti ene asasa ade a ene onko na abusuafo no won ware me ampani ampa ma ne sewa ekohu me ma ne me papa aware ne ba so enti aware ni na chesa aware na munyo entokwasam miku obi a waya titransam a oba bi kra no ni di agwabo wanso de ne nsabo ne tona nipa ne buafu ni wadi di atamba sabasa mi jina wa na ya me ya enti me ya ma agensam ne be ma ne ko ka ho asam a no atoto ne nsa no abumia obi ntokwa kwa na be ma ne beti so omo kwa ye kire mu kire na wase wodi ada no akwaje ntokwa no akwa amawo na akwaye nsem bebre enti e osa na me tete enti wo ma me ne be ma ne to aware ma chese me die be wu bia enye fe bia no me ni mi kro ne kasa se nko obejan enso me kwa ka na dane ntokwa me ka be ma ne nti ase opeso o kire me se me yi oba ebi ne san me pa che obi ni ene ma ka no se bia obi ntokwa akra emfa ne ho no wo kire mu kire na wase ha ne ma me nkwa bo no no akwaje ntokwa na akunti me te wasa na me tete be ma no su dru abontena wo yiska chenti me am mi kunu no obi anim sa me ho to me enso mi bisani ska wase mi ni bi menyem me ba panyini sika me de goto material apa maternity waka kire me say ne trousers no ebi so pa anti mi nyi bi na me mfa belt mo so asem we kwatwa me maami anim sa me maami itie me a e maami na be ka enti afi ofi adwuma oba no okura materials miensa e na de bra me ntime ba ma no de sa me kan sa me kan sa mo ade ntokwa ba de na ye nsore ne o to bu ase agobone no na hohia me kakra ai agobone no de no opeyie chaso oba obenya kwanya bia obeba wo nche bia no e waso ode ne nsa bot nya ma nyina so na pesa enti de na ni nye ho no de obedi na tama ma mi gina wa na ma fe obono to say pow ai wa nsa bot to say about to say pow no akase etuo nie ana etuo na efe ani asa wo nya asam keto o kan say be ma no so to say powers na we nyina wo dia na wo ko tobi enti say e ban sa na nipa na ni nye wo dia na wo so ono nso e ka fon kire ntimi gina wa oba walefo na ame enti ama me ne be ma no de na nti ase anya adwuma cha say ne mo be ye bia na me mani nye ho na me so me hwe say sabi Kristo ni ba ma ware be ma so onkwa asori kra na metnetre no na eja ma fa ne sa enso be ma no pese wo kira me sa me pese me hya ne so na nya me wo ba na mbetu be ma afu nti se me nhia nyansa na me ba wale e dia mesa akọ na magwa akọ sua nyansa na me dia be ware nti anu dia na ya asema anu wo ka kire me eto da otimi ka kire me se so fa oba ne twempra no wo ye kwa nka wale e dia wale nko wale bi da awonti no obe wale me enti ampani ampa be ma me ne wo ba ko edikan ensempi ne ne wo no ma me de wanti kromu ho titan bia me ma me ne me papa
ena na asem ne koda wo manim enti edidi ma me be wo me ba panyin na danfo eyere me fa ne say sa na me de minim no minim oba no nsu nim me enti bra me wo me ba panyin bu su mi nsia be so am ye sa me koda me kunu ye da ho na adwo an oba ne baaye oba na da sekete wada ade achin aye ade da ya solo oba be solo abono nso me de mi gira ho twa oba me sensuo ma anu no okodware ye odware wie won kwa wote akonwam na mka kire mi kunu seja me srawo pe 5 cd my family sister no mfa mfo ka na bi kura na oba adwom no enye enti no otete wo mi kunu ka kire am sanyam na mba kire ne se wo mu oba ni ska enti me no me de mani fema na me ntini amase enti me ya se de mi pia bo enti me se rade mo no be ma na yi ska de aso oba ne nsem ama me hu sika kro tinka kan akra mi ko ja oba ne kwan ti me saba na ti na me ka kire mi kunu seja me srawo obey eto da wu firi kromu ba wu hunu nti so obeba a won fa nkrama wo ni empa ba bi obeda na yenya na aduane na yentimi ne no enna biem mi kuru se ani adwen bone na mde ka sa enti da mu wode na me ba hyemachi oba ya em operation busumi nsia be me pia me to mpa so adine ikoto dwe si ma ya si em operation me ba nso hyemachi akora ne tikwawe ba bi wo mpa ne so wo bro mi ankasa enti blaja mfi na be pie o blaja mfi wa wunya me mfa ne kra nsie ye onu na be pie so anu was solo no obi a wosemi me from yankwa asole na adwuma a wo ye ni ya muro oba asa wo yire kroni awoden sa na wo pata me no wosemi srawo e mama me monte na me kwa sori aba ne be ma no abeka sa na de oye ya no de entwa ye anu ntonchan oba bi aton apatre musimu tobi mo fra na oba ne koto ye sabi oni tunu mu nyina agu ho osi a wo ga sa mema ni ana wo be bia bia otunu mu asra otunu mu kwa be bia acha no oba ne se han e mema wa ha mi kunu so ani je ho nti me ba mi kunu hu se ehye nti eja to de oto na me nko wo se wan sole anka to achi no de a re to se mema wa ha mi kunu ise ansuo wo hwie ya odi gu wo bai epa achi ni hu nyina afo obai di be ma na tama na be ma ne sorry enu wo pie ye wodi na tama some o ka twa ato ya me ya ne se wo ye se kwa bla ba oda na chikuro nume enti ya me ya ena me pata sister ko enti sister ande onu oni mu se eye mi kunu ene sa be ma na o ye sa enti be ma ne ba ye ena me friend me ka se ne ma wo me ba otosu mienu na awatwe mienu enti wana me se eja ade a wo ye nso ba na odi atama me bia ka me enya fe na me wo yire ne me so obi ya me sa wani nye ho na tambia sa wo ya ade na me ka na da ne ntokwa so asem so otima ase dia enya ntokwa be ma si ade na ma akọ sa akire no wo bru ni wo fie on ma ba ma wo na awatwum ye na ntoma na na sima ase na blouse si so ntoma ne pagu ba bie ni se wa na be so mi mu pagya amede ntoma ni fra me ese ba bie egu ho ba bia ani obi o wo fie obi ade ohun ba bia anya agoro enti mini ba ma eto ani efri ni papa busu afie ni akotena ne bla afie e won so ntokwa na to aso nti ye kuro mo anso ye afuo meni na adua me ya ye body fuo ni banchi fuo ya sa adua ebro na ba ye nya tofo anja sa wo se mini ni aba na twa ebro ni enso anya bibia ato bibia di enti me ba ma wo no wo se ma chi busu mi nsia enso obi a me ye operation ama wo me van say afeni busu mi nsia akora ahemachi enso me se me no abro na aton na me di aboa me kunu ti mi twa abro na echire ebro etwa to akora na me hwe say ye necroport ye ni da asen bi a me hia da asen bi a me no amu preti bi kura ba ma be di sunsu mi hia ade a me di konsuo nti mi diskani bi eto ba afie mi bedru ya ba ma ni hu ya na ka chem say no ma bro sika na ari agwo to ni emen ani awa mo ahu na aba enti awale no kwa ye wadwin se obeja no na ye mi sika na me se eja wodi amate me nya to aba no nko ade ye mi enu nyina ani ye de ye adwuma wo fia enti wodi ade wo ka no mate efiri wa me se ntokwa bia peja na ba ma ndi akofa so wa mo ahu na aba awale mi mi sika na ari ba to ni ema enti dako me ni ba ma ne te wo didi wo na konta ne na edidie me banda me na aso onum be me ya fe edidi nkoma asa da ne ntokwa
fe di obi na no a sorry na ka kire wa no chacha no wotu oni wo wan hia nyansa na aba awale obesa akọ na maka so sa me eniema na ototo no de aya de enu amu ofia no misika na ade to nti wo kwa abeja no ho ana me se anu de anya adwuma sika na nya ne dia adwuma no nyo nko na yeye osian so se enye misika na ade to sa na ema no dia ene enyankopɔ obechi akapa ana me se agya wo sesai no asa kan biem ana me se agya wasma wo kan minyi ni se enyankopɔ obetimi aye ye nyina aye adwuma na se adwuma no me di musika go toto eniema ebe no amu ofia ne nyina aye didim no na za wo sinya ne wechi am kan enyankopɔ timi chia me ka de a wo di agrada na nkan enyankopɔ obetwa susuo enti minyi ni se enyankopɔ obetimi aye saade no sina be ama ni didi me ban so da me na so num ti na me ban no mi wu ya ne so asan kwa atu agumani no abetu ahya me so ti me kan se mi timi sori dwane ana me bo mi ama me ade a kire ne mani ma ahonho no me ma mi wu me e na no dia na ayo na mse ma me mi tie me ya na me koye be ama ni pie no da to me ma no pipe ano awo se ante wa wu di ara ni tiri na ani ma ya wo se a mi bisa no wo se ni tie na ana aye ne den ani ana no odi ntu anti mi anka no kura nkyerɛw na no odi nti ma bono me no ma bono ama ni tia hono saa no enti ani obebe fie no abesua nyansa no ensua nyansa no ode be wale ye enti atiefo ani abadwafo amahia asa me kasa me etua no so a ye nkone be ma no de ode ma fa nyanya ade mu keto bo se na bra baby a wase ba mu ene baby a be ma wati sky ye ne yere ho ade na nadwo oba na da ono a onfa nkoma abusua o kwan a ofa so je o kawa no eho hia me ene kwan a wasisi mu pampan so osofo se na fe be ma no ukuru no wa homa no so me pa chaw enti no ye wo hanu ma na be ma no ma me e ba ye no wonte o go so oba ya asema oba kan ne se onu de oba anu okọ woduru ka je ti asofo bi an friends e ma me wo ya di nkwala asam na wo baby awale no wankogu na oba no beku no enti me de obeku wan oba no beku ne ba no nti o megu ne ba ma na wale no o megu na anya sa oba no beku no ana se ma me sofo be na kaaye na me metu anu mo no de me ni adwu bia na me mo oba ma no nsu dua enti no bi de awo kan me ni ba bia nkwala nketo awe emienu me de wo mo kọ ana ma me ni free one okọ me ma me ne me papa no okọ kan na me nso me kọ na me de kọ to omo anim na ma me ka kire nse eni anti ate saade a so oba me wanwale me ba bia mu kura na me ntimi ma me ba yi nku no enti so onso sofo na ka to ori asofo no kejeti a watwa mu kọ hu no enti difo no wo krom ha no yanko na ohwemu ma ya na sa ya mpasa me ba eku wo ba yi dia me mpene na so obetimi aye bibia aboa na waye Empire kwa difu Paul ho difu Paul ni abo empire asema o kan say maame wa si de wantimi nku wo ba no na emom aya bonsam awale omuwale ye munyo dantokwa asam saa enti empire na won so omu bona wa si se de osi bo empire kra no enu nti na ama wo bai ebi a oda so wa ahwe nye no timi de me bo empire no de mi hu ne say wo ba no oba yi ntimi nku na emo mu nyina mu fa mpa ibonta awale na chi enti otu yefo no ne ye bo mpa ye ne ye koye ma me na ka kira ne bansa so oba wale mi ane nan ne ne nsani ono de wo kọ enti mi gusu e pa be ama ne cha o se frisi awale ade bi ama ya na ni anyi hu bia no ono de on fa ncham na ese nkwa mi no mu boso afina do amontam de adwuma ne metimi de nkolai akwa enti mesra no me ni be ma yesa na wotwumi no anti asenti anajo bense one me ni be ma ida ho madami hu ya ni so obi ade bi timensa ya timensa bonkumi achi me kwara ya be ma ise enti na afede ma hunu say ring na ahya me no opese wo wo enti me so me yiri me nsam den to ka me ma ni timi me wana me tene me nsam wo yi ring na anu odi si abontian so na wo ye new site anu aba twetwini nwula mu no obeda no asema ka kire o se kono wan kwa emienu ba ku bekum ba ko na nso enya wo ana abekumi me ya be ma ntimi medi kan ku ntimi si kofie
anam si eja enkura mi ni ba bia me do mo kwana enkura nketo we nso me ti o mo mawa enyeye entu de akwafa wo yere na fa me ye aba wasa ne ba ya wudidi a enkura ni benya bia de na duru sa wo te nkwala na ye ya ma te nkwala na ma no makobo me bra ne de me to adwuma mu ana me fa ahia mu na ahokyere mu na me sua ya enka me wo me nsa no adwuma ba na isida enti danko ya buru ofufu asa ba me sa de mba ihye akire twa buru ba to kumase a enti bra me twa buru no last one me koduru fie ba ma yim niam nyina aboa no wo hall ama me se eno oni ama no aboa no no enti hwem de wudi wo mu no fa wa de na me se me kɔ ade achi amekɔ ba me ba na akɔ anya se mienu ba ku bekum ba ko me ka se nso bible aba ma ne de wale me no efisi etukɔ ne bla fie me hu bible ni biem ba ma ne boam ne ma no am kɔ me kɔ na bible no kam ne ma ho na ni nua ba ma aketo a wote ye nkyɛn edi na gu bible na chi enti ayan sa no me ne dai ade achi about 3 ahoma chi 3 wo sorry ye anu wase eno ma boa me ho me kɔ ba bia ba me se me ba no ayu ni ma anya sa ba ku bekum ba ko na mkɔ bo me ma me amane na ma me se Julia ya bonsam tu de akoma to yam yen kwadi fo ne mfa nkɔto nanim ne ne mompa ne nhwe de nyame bɛye me ka se nso na ba ma ni manya ka sa ka cha ma me ne papa se asɔle ne awale mi nyi ba ko na asɔle de mo de bia me to em sa me mpena wo ho anam se me yi asɔle na ma me mutu me fo ase ba bia be bompa ye bia nyame tie ntime de mi nya abotre na me mani ya na bi nkɔfam kakra ntimi gya asɔle no bɛ sa busumi mienu to wa me bompa ye na ɛna ma me de sa awale gya ya asɛm no ɛbaaye enti asa akɔdifo na difo se de obetumi aka nsa be ma na akoma ne wo so na me nkwa nso hia eche bibia ti me mra me fie kakra na nyame ya doma abusua ne hia na de wo bia ya ka ampani ampa me sa me niema eba me fie be ma me ne ti okra safo a me nsumi kra bia fe de be ma esole a no oda me safo aka safo ne hunti wotoa no we fie nso wo kwa wakɔ ntaase akɔfa ne mpena ba no odua no obeka safo asam no atome wonam so ma to ne ubi dan ko de o kasa ma ni ti ame ma me ntimi ma me kan bi obewura adam ko de torch hwe ma me kra tiri mu apra no enipa de pie ho sa asem we nyina da kro ni mo obi onim di onim enti me wa anu ma me ne ba ma ya do afu akwa de me ne nkwale ba ma yimfi ya me kwa akɔfa aduane aba ti me kwa na me sra ma kuma asa mi omi enkoja me eye mi ni aba ma yire enti akwa na mse enyu adi kina ha na na afu no ba akudi kan ti me kɔre so wo ha na bisa no me kwa no asebode ndi ebi ni afu na mse agya ma me nkɔre ebi ni ma ameba no ono ayi se kan ma me kɔ mi nya abode eduro mienu ɛna me twaaye ti eduru wa na me sa ka kye ma kuma asa odi agyina me mfa ne se kan enkɔma na me nkyere ne se akonya bi me duru aba ma asebode a me di dua sum na me di kɔ ti obi no wa akɔtwa ba ma me ba shemachi wo twa ma se afom brim odi warranty me ni me ba nyina na bode ni gu ba bi odi warranty butu tie am sei ehwa me tiam no me kuma di mirika no oba esa dan de ma afme kuma na ni ma chi dia ke bia me wu wonwura mu ho me kuma na fa ne ma ne so aye eso mu kakra de mbra me ma me hwi ni fie nti ne di sa me kwada hospital so me ntimi me dadam me ma ni mieniam no ote aduro sam ni nyina ba ma ne wo krom ho anu nkoto nchen ba ma yi hwane ma me kwa kan ya adani ntokwa bebre okay. Hey, Auntie Julie, Mama Ocean way. Men kase ukuru na yo na me busa say Ocean way. Me pa cho be ma no de me sia no kromu wa me kwa na nim so boxing pe ana. Pa cho say obo boxing. Anu de me nim no anti kromu wa hwa na ye wo no so anta. Se ne wusi kan da bia wo bo. Da bia obo. Da bia mekun oso me maninti. Mekun me maninti. Mekun ti se mekun ne ba mu a ka wo kumawu adenti na usia na wo ye adwuma na wa wo forhwe wo se obi a wusua adwuma pe wo daache wo betwempena dentia me pa na ka to utrim me pa cha me be ma no man shadane na antwempena se me ma me ne me papa no omo de me kwato adwuma ne me wie school me tena afie chen
tina me ye adwuma hwa me ho nti omde me go to adwuma ni mu no no mu nya hwe ma me nso me ntime nkwaye adwuma enti mu ana me hia be ma nti be ma ne ka wale asam de me ka kire ne se afeni ade ma go to adwuma nti obetimi ahwe me amma pon adwuma no dia eni e me wale so omo a sika fam mo ni sika fam tu oguso bo amina na ode be pem me se mo abensa na ode bo pa cho sika da bia no ma ni chop money kwa adwuma ti ushia no a ye fa se oye ho ade no uto asusu adwuma no me pa cho no na be ma ne ka kire me se me ho na angasa no mi angasa me ya sa me nkwa adwuma ni biem adenti ti na me ma me muguso ka se fi se be men me jisa me kwa ba no ma be konsuo jisa me kwa ba no ma enti niama na me ye no na obre me brenti me wa adwuma ni mu kura na asema adwuni wo fie enti ano de me ma me mu kura ka so omo mpre ma me nya adwuma na me se me enti me nsu adwuma bi so omo bua me ankama ankwaje be men sika enti se be men me di sika pa opeso ne me da me nsu me so sa me ne koda amanyem ti se me anyim ammo bi sa me se me kunu wa de o me ho ade enti o ye me ho ade wie ye no ena o ka kire me se obi wo okro osu adwuma wo wia ba bi obetina obeye na adwuma na kadem ti kwan obefa so obehwe mi bia no obehwe mi down ti uto wa mansa na adwuma abo me awari enti amen fa so be ne bem fa so bia de aba so ane se kasa tenten ma share me mitane abrankese for me chiamo mu okrom ti yemusa sansuban ya obui na wo hobra mo twempra na se mo wari wie ya edesha se ba cho ya wali wie ya se mi hu no ma nsheda ne na ntwempra enso so bro chop money nti na chop money no je ne say na me je se ono wa sorry awomache na okwa adwuma wo abebo pulu no abebo me mpomem no de afa mpoma ni skasa na no de ma ho sabre em se no ma me 5 cd ti den na mo wari se sabre na monko mo boxing no mo na mo kakrakra o se ni mo boxing no ti den na fe mo wari wi a ka mo pe mo ho mo dom ho na fe de boxing ne ba wa no den dodo ana ante na me media ne se dia be ma ne sitie no ono wo ya ade wa abonti aye nim gu asesem enti se me koka ono nso nya asempa bi enka nchente ba sa na ma me nso me bu ofu na asa me nso me toto bombo enti ano de esa na meba e ma to da obodo na ne haw na obeka na be ma no e de abufu aba na ante na me pa cho ane na nya no so nko a eno ka ho eno ye baako pa cho enti awarefo ma nso na obobobbo mo to rough sa enya awalefo me husu obi awawale de enti ye sa eno to nchen a den biompa na obeka say o me kan na chop money nti a me pa cho de esa ka ho biem ne se wo bi kunu ntokwa kra enya mfa ne ho no uchire mu chira na o se wo de e de nti no akwaje no ako ama na nkofo odi na tam na ya adwome no me so me te wa ne ha me enti mi ntime nkama no ntu okay enti me pese me hu haw no ne e de ntokwa ne ba no baako ye se obebobbo mato baako nso ye we oyede sofo tintintinti asamo yefo no kwa aha your friends oje asamo yere ne atoso biem ye den mo hawo pa e den atoso biem nso no sense ka wabanto nti mi fa na e ma akoto nsane na mo omwe enso mi sreni ska ana mi bisani ska otimi ka chem su oni bi ana de atoso na ni asori no me pa chan asori na ukọ ne sei obi oho a be ma iken anopa obekọ adwuma no wonko osi asori dem ewi asori dem anwumra asori dem tibebu sasofo nyame se ye nsom na de na sei ne ebefa so ebesom no na sa wo ti aware mu a enkofa oha wo mre waware anampo wo ye adwuma obi oho a obi afa na adwuma a obetere ne ho akọ or the pray for me empire boy hey man come me ko breaki na wo breaki na wonyere wo ho anya adwuma no bede na nyame nsira na ba ti wo asore na wo kon say abema no say asore ene aware yemu baako antina me pa chaw bema no awale sanse mu anyo no ya awale kura me na amuru fie nan enam say asore no na asore no de atia ne say me no na me obi a me pra asore dem enti ansa ne ebetimi akoya asore no gisma akopra asore dem enti sa anwumre no bia me ye aduane wie na me serve ni si won no mfre adwuma maaya mitimi ko no eja ukura aduane si won na ukọ asore me pa cho ane na mitimi ko
enti eduru baabi no me ami hu se nye ntimi jae na emom na ayekwasi ada nkwa fi se odi me kwatena ne bra fie ho no de na ayekwasi ada sori nkwa na baabi aya asori ho eni baabi ane ye ti sesi ano na kwa emuwa enti apon sori otimi ka kire me se die enti no mu nyina beduru na afi na wo ba me nso me mai ba akosomachi afi na ba akonso ananti enti akwa no nso wa enti bia me ba beduru no obi se bisa me nsensa ye ukokosi ada no pasori a wo bedu fie time ben me ba cho ya sori ni apon 12 nti wo be fie time ben enti ebi wo no ma me first car me di be di dwa preku nti ma me no nso ane ye ko ne wo ko di dwa no ye mu twi nti se ma me ne ma ya je se me twen nti me hwe wo ko to di dwa nti bu a me tim be du fie bi a be se 1 en ko de se 130 kra me tim be du fie okay tibia wo ma me no betra se o mo kansem no be ma ne se asori ani aware yimu baako wo ma me no so pene so se jan nyamesom na ware ana me pa cho an me ma me papa e ka kire me se Bible so wa hena akoma dane nsam ti di open wo dane konti se ba bia wo tena bo mpa bia nya mbeti se abufu obe ma mu ti bi de minya so nto kakra na me mo mpa ni ye nhwe sa adwen ba ni sentimi ja so ne busu mienu pepepe na o ma me nso e di awali ja ye ne bai what say sofo say and now sofo no ye besa wo mo so prophecy o sofo obi nam kumasi kejetia sofo afre no wo say ma me ka kire wo what's now o ware wo ba no wan hwe nwa ware na obeku ba be ma no aso so wa mo ho mpaye o wan twen ntie nyamene wa ka kire ne ba be ma say me nam kumasi kejetia no prophet odifo evangelist bia frame ya ka kire me say oyerepakun tijano ne ba no so muni ya kum ene anadwo wo ka ne yira agene kawa akoto atwene enwurem sai na awayebe ba ma me mo akwaba na buru ba ma ponti say ejadum bible no ya ute oyere ne nka me ti ka kire ma me bi yam fo we ntine ma ntine nyina ngositire ndi de me ti o so wo boxing dodo oso wo kontokwa dodo na buza mo lang be busa no mame ejada mo lang be oso busa no mame me jada mbrim buza so mo lang be boni din kakra boni din anya kono kakra mbrim buza be bi se mo lang be o simbo boss no Julie okuru so kontokwa bebre me se omunyi be ma na radio no ma ne nkofom feedback okuru se wo se okontokwa dodo rank se na adeba no pa cho rank ne de ono ane betimi achevi se mi hu no no onya boxer timi nchire rank awo ase okuru ba so ano ayemre o ma no nya emre o sa oso so okontokwa bebre ti wo hwemu a se de osi kono usu o career se na adeba no ebro so entokwa ndi ebro so enti bonidi na ka chere na me pa cho eja solo entokwa no de me no tie na ebro so enti na masunu nyume wa ntokwa asem kra wale anu de mfie na kra no emu na guye bama bosmen 9 mfie mienu bosmen 9 na wawu mienu na mebo aka anu be wo sankwala mienu awo na bantam bantam kula ni mienu afepa na do o montam ti wo kra no ebra me ka che o sa me nyemu ba kai se me ma mi di sister kwani kunu ho wo ba kai se na mi sister me ma mi di sister kwani kunu no nso abewo de ne ko entu fe adwuma ba ba hwa akora no ana wo ka che me se akora ni yale me ma mi ni wonti me fa na da wa hwa na aju bibi asi enti me so operation me doctor ka che me se na ehu tinka me ma ni nya busumi nsiansa na me ne wa beda enti ebe ka na wo twumi no mmenya busumi nsia na wo be ka asa na me di akora ne ba ye da ye twaso me di akora ne ba ye na ne me da ye enti busumi nsia ne so ye na menyem bama ba wo de on poso kakra ho me so o se do wa na eye no ma nche no nyem ye me bo ana sa no peso che edun ye na ni jiem na ni jie ni ma ka me na ne be danke na ne be jama ya ye na no kwese na wo bo no oba matis ka ye ho ade
na ni die ni ma kamati ska be wade kurumia ne te sango wana ipaso na yo ba wade kurumia wezala family ni paso na yo ma wade kurumia bitiska be ya wade Bama de mi busa on se na wo bo na mpa obuan me bo na ya me bo police station wo court wa de nkan answer me police station court wa de ne wo yo yin wa je kwa bridge kura na bo na wo ye otum fo kura se bi account me wura kura wo bo ide kura de sama na se be se bo me bo ana enti de oba na kenyina wo boa ababro de me bo na se oba de wan wo de oba wo fair so your operation wo se kan your operation ne kawa ne we kano obo mi dia wona ne wo so wona ne dia na mu afi wo be wale woni me ja de be me bia akofo so FM se woni me ja ye na 3 days okofa be ma woni be ma na 11 years de be ma na akofo so FM ama get ya de ball no woni be ma na diska ni nyina ama so da force FM de sie ya be ma na ko court wa busa ne se me ni ja ha me ma so fa be ma na 11 good years am wale busa no so woni be be ko force FM se be ma na diska to na ma nya no na me busa me ba ho na me busa se kwan bench o so wo mu no ana me busa se kawa na ehye oba no kwan be so na wo fa so a na bomidia wa bomidia amedia nyame ne ma me akobuste be na so bi abo ma me ga ma me oba ne yale na me na be bi no bi abo na ma ne so ma me so ki bi bo na ma ne ma me oba ne yade no e bi abo no bi abo ne dua na me so yanti me de ho na ma ko fa ne bi na se ma ko ye de bi abo me dua enti mo kwa na ma me de ko so football na so football bi sa se bi obo ku bia kan na kore wosu don fen so na dia grada na bomu je na grada zo kum nipa ena so football Juli meba bema sabre na woni oba na kontokwa se adan na wodi sika koto chensi a wo anka so de be serve amo adidie na ne na kom se wakoto chensi na oba matiska ye ho ade de se bi ni ade ni didi mu ya to ye diga atan ba bi ya to akọ ba bi ni din ya de didi mu enti kwai be so na fa so oje kawa no bra wada Matias o so na ne ha ana me se ana wo ye ne den o se wo ka no anajo wo so ne nsa kawa ne so no ana wo ka no free se me so abomi dia de me ka no ko yi me ka ma na bi me ka no kra da wa se me za ira kra dama solo tie oba na se wo ka no wo ka na hodin so obi a metime bu tete a wona mbeka wo ka na hodin so no wo je kawa no obi a metime bu wo meba wo pia bontre na wo to kawa no twene nwuram Julie kai no se ni refia kai no ma cha wo eja solo wo be kai se na me da wa na jo ana wo de wo se esi me nsa chi ntini ma moa me nsa me hu se kawa na na wo payi tini ma moa me nsa ana wo yi kawa me wo ka me ama ya me ame tini me nsa na wo yi kawa no yi ya ana jo na fe na abo wan ana wo bi epon ba to kawa ni to twini nwura mo kai me kwa ba me na me ne me papa nyina amane o enti wo kai na wo bo mama ne no mbe ka se me to fo pro so anse no wo bo mama ne mo se ne wa ri na gu se me kwa ba mama ne na wo so abo me ne ama no agu ama me dada se ma anko a wo bekume na wo ka ba bi aba na wa de ne gwa se de nwi wo se me nkwa sa wo je kawa no to wo ma me na abegu aware ne se so afo ne so a megu aware na ni na ki wo ko wala so anko wale me pa so nya no na me bisa o de ni bisa o ya bo getire wo di ska ko se be ma ama nkwala nda ko ma me so wo bo ni getire sei yeah man 1 million some force bill you can force bill 250,000 yeah man 1 million not on base busa no bra wo je wo ka wawie no getire de man ye 100 Ghana cedis 1 million some can force bill 250,000 ana wo sum ne sei me sum no ayo me de me awari de wona ko wale na me ko wale ma wo de dika ko wale na me ko wale be ma tini fi ti ono ti na okofa be ma na se uja no no fa be ma media akaka se ne ba ye no no ko fa be ma na tini fi ti na unya no na unya no 4 years asa me ko wale na o ma me so be ka se osofo se ja no na o wa yo ba na wono no maame ne me maame de ko ye e na sofo ne se wa bo wukru bia kan na kore wo so wa di agrada na bo mi bia de agrada kum nipa ena sofo ne se agrada ni nsuo de na no wo den banko bi o mo de ko ye me say na wo maame aka che se obey ja no me maame na ni fi sam na me do pamba so ma be ko na mo wadumem o mo de ko ye banko bi enti wuja no a waje o kawa no sum ne say
no be abom dia me yale da wa ko fa be ma na ti o de ma me ko am yale me nyes kan ko to re mo ya de ma se nyes ka be sum Juliana ukuru so onu amu de na nka onya akasa kasa na ba na wako fampana wo de be ma de abatum wako fa la good years e ko force we pen busan se me boa baba me ba wakasa oso ko fampana on de nka onya onim se na yere ne ho akasa kasa na aba wa manfa so no ye be makura tena ho 11 years wo de wa ntumi bosome na 4 years won go fa be ma 11 years e be tum de busan se me boa Julie yi be ma na no e ma me pa cho de o ka no enya so wa no akofom de o ka no enya no kura kire se me hu ka so ni meja sa be ma no kura no na wo twempna de wo free mu na ma me pa cho e na me ka no me ma me kura ya dansini me ni ja ye mfie mienu e na me hu sa be ma no me hu sa be ma na ye tun se gwa wa ye so eche sa wa ye pa cho ni tun sa nguso ti wo ye den kofa be ma me hu no be ma no me ni nya hwe me ka kire ni se problem say ena wa me ni mi kun be ma no kwa no wanti kro nim enti me ma mi hu ma okodi be ma na atamboy no kra no ma hu ni biem Juliana obi a wote awaye ho na kasa ba na wo kode nya wo ma me na ebe hu akote be ma ne wo ne wo ankasa wanyine wakwa awaye denti na yensi nkonwa enwu awaye no na be ma foforo se opema opene ma me pa che o be ma no ma mpene se ma gina atum sa me ne to de na okuru hu se wo twempra enu nti mi ma me de oye ye nu nti mi ma me no ani me papa ni nyina no mo mpese aware ano ebegu nti no asem bia si ami ma me ne papa no kura ni no mo nka bi ma me asa tembi o mo be so o mo yama ba ma ni hu se okay o mo do no te se okuru solo wo so me ba cho den na wo hia free no ka che no me pa cho se de mi hia free no wane se body din na ka che no eja solo me pa cho wada roma de si ami hia free wane se me so so eja mi a me wale ba na bia na se mi ka wa wo na wo se mi ka wa e na wo yi kwa to twini nwura me wale enti amamre kwa so eja me dia bra efie na be ya amamre nani adanse so eja me ni atosu mi enu so enkra na me no wo ye no enkra mi no ba ba ko be ma ba ko enfie du na ni wontina wo sa wo hwa nkola ne da enti ba sembe o mani hu kwa ya be fa so a wo be hwa ba na asumdue ba ma wote ma joba man be me ka che na se wono kwa ne be ma na be jo ma yefre wo so ne be ma tin fi du ba ko se be ma le sika 27 million abrama yo ho aja ma so ka na to kwa ba ma je me ka france kan ma dia o du ko fa be ma ne tan di ka che na se me no be sum wo ne be ma ne be sum me ntimi sum no asante amambre me no wati na to ko ba wo na du ko fa ba ne tan fi du ba ko ene be ma tra dem edidi nom me ma dia ma me se ya ayo ye ku aduma ne ye e bi ku aduma buru ne ye do nti ngwala to me be ba ne mu njam so ko ma me wo to me ba so mu ye aha baba no die me so mu chese me si tie meba enye ni sumu asem na meka to bo ase na etie me se o ma no die se wo bi o uni bi o e wo sa wo hwe wo mo ma mo fra ni e ye wo sa die enye nnenko me say Debia enye no wo ni di me ka tell ka monko ma no nko jibi ade a chiam de ama mo ko na na wo mo ko jibo mo na na wo me nya am ja kwoto sisi an ya ba mu no tie eje solo ya ba ye nhihye ma me ne be boa de wo so be boa se wo ho so osia wo no osia adwuma wo ama na nsua adwuma no aye odo se o to ho kora nsa no dwuma kora wo nkuta bi woni adwuma bia wo so bo no 300 Ghana o de akotwem ora no akotwem na ba ma dinti ze die nso ma fem senia am ye do pampa so me adwuma se ze pampa do to se ogu ya ba ye hihye eye wo sede se ja se mofra wo de o ma ba wiase no ho be hwe wo na de ma me da asmate ngala de ye wo so lo se akasa de bai akasa ne bae no ba na ntwa mabusuafo ansi konwa wakotwe mpena enti obaje na yefre oba no sese ba ma no nsum no mennim wadwene ne enko kestu oba pa me dase anu kwasem ni se wo asem na anu kwasem ni se ka asante amamre mu asante amamre ni se oba ba ma ye ho ade
se ko bose awarija akasakasa kura ba muntem na se yentu nsem usuma awade ne yemu awade ne dia woni wo kwan se okofa ba ma bofro so okofa ba ma bofro dia na se obo dwaman wo wukunu nachi edi so obo dwaman wo wukunu nachi ba ma no wo kwan se ba ma bofro na wa ba fa wo no wo kwan so ka so ba gina ayefro enti eho no oba ne fom ye eho de oba ne fom emfa se ba ma na kame wa kame kabo wa yi ne kawa ai se oba pa we awade so agu nkuro enu kura na ka ye charge oba ne bebo no wa ebra wo mo transfer mu gu awade no mu se ba ma no kura no wo se woda so ware me no anu ntia na ya trase a ye ka asem no wa kame kura yi ne kawa enu ya charge a oba no oba de bo se wo to no bo ase onko twempna dabi that's what to the boss sanity agobone mema hwankrofo yire no mo ne de ense bo obo pan oba so you obi yiro so you obi yiro impo onye oba warfo kwa bema wonu kwan se woni di agobone bode to mema so agobone ne bi ne se bi oha na bi no munim ai oba pa ya kase we ya agobone a ai e bi ye de on se ayensiri die abon ayensiri yesira yei bebi ati agbo kona ne tu se ai che agobone ebi anu wo kwese wo ba bi oba no se bi nya obi bia no ana wo obi atu so ya bi wo kwaso ne nofo enye fesa ana so we de bi ana bu anu obeha na wode ne sa kwato oba ne komu no akwafe ne mforo ho so ho se salute one another oh jabi oba pa ne wenye ho oba pa jabi ka Romans 16 ai ani dia Romans 16 na so Bible na ka so share oba bia obonte a salute one another jabi oba pa holy kiss oba pa we dia holy kiss one as holy kiss onu adure woni timo de koye Bible na say nyame na me kese sanu pa na wo shia no no akokọ fe ne mforo ho no ana by force wo bi kwatumi yiri wo bi so pese broni na mabonte hu ne nua ba so obe de na foro wo ba pa akwase broni eye anu ne no Bible no ya brofo kwa wo ba dabi abrotrefo no asuba no aye na ya ba se fa ade ye custom no anu ne me bra so de twa na ka say salute one another with the holy kiss ai Bible no ya brofo kwa dia na ye ka ho dia me say ya maba adwuma no pa ma hu sofo m so agobone oba pa agobone okay agobone obu on ma ba bi akosa no akoyini tantam na wa mu pa enye fe mekai maybe obi no sofo wona chi enye sei agobone we je se agobone mani nye ho se bibia nipa no kwa wo badwum na ni na ho so no fa na chi na wo de so kosi na fe pra ko pe ne bi wo ma se no wa bibia tumisi so sabu ukoye na nipa no kwa sabu ukoyi mframa so atete no wa ha no wa kogu na nimu aso obadwom ni nyina ya agobone eto baba agro bi wo no mu a ata so ya ware ni a wo de hukom kwa na di for agobone ni bi de he ye be ma so wasre ma nani na ni nyina ya ba oba ne se de krupa agobone bi ni so obobom comfort pow say eto we nyina wo de eto we nyina ti ma agobone a ebia na ebinom nim onim say agobone wa fa na kro te say obi a mini na o sofote on ani na so no abe odi nsem enu anu no say kai sofote kwai bawu o se krache sa agobone we ni mini bio ti ma agobone ne bi e don pacho me da sipi onim Bible say Bible ka ade yankopo echi wade a wompa wo agobone no nso ewo mu bi say yankopo say ade a wompene agobone agobone ni bi ni say me bi kura me ka say me ho na me ho so enya ma dwene me ni akono bi e ma wo Bible ka sanfia no enchi a ye betumi enuanum o Kristo mu ye betumi afefefe ye ho ne yafono ye ne kwanso what bra ye de sa de no say me nua no sister Frozen Ajua I love you I love you no echre Kristo Yesu mu do ene ye wododo so amekai woni masoma e ka mesrisri na me preach wa ashefem ene bi atwam na sofu bi na ono so presenter na sa sofu media me we ya ba mo ba me fa wo se nua wo Kristo mu ntimitime kamfo papa o so me pa eni pa ye kamfo ye wo ho ye fe awo wa de ifata awo ho fe
eti so for na dey why nice o why fe minim se na na dwen sa me panu eti da kro me preach ewie afei so minim aba minya akwan no de nyuma si so afei corridor mu ho kakra no che so ofe ma no wotum se eyedo eyepe na me so fo ma humra ho so ada so fo bi a so fo mi wo kunu mini aba unse ya me yan ofere nti okoi akire me san koye no me chasa me pewasem na ne da krum nam sofo bra sofo ya be me invite o ya brefie nti oba nam sofo pa chochia wa konta da papa yi mini aba ma no na be me na wo so wa konta ni pa next time wo humia me se family aba wate enti me yes na ni mo say me kura bible say na say wo papa na me ko nkran be 6 years ni na me ko shia sofi na me man left kasoa ye fra ba bi yesu krum Pentecost ye wo mo ho ba bi a Ghana GPC ye ko meeting na me man sofi left afi ma kunti oti ase na me say ni aba na me pe wo sa go boni we na nyame amowa woni wudi sa go boni we na wudi wutiri jipa wo pew wo ye oba warfo a woni wa twempra wo ye be ma wafo no wa twempra bible say ago boni eni de yakeka ho afei na wode won se go so ba yinofo afei na no se ko bono to afei na wo chese eni ya no obi so tim wo bi se etam wo se nya agora na me wudie wo ye agoro the bi enti agobone no so oba no fo asebema na akoso oba no fo a anyame achi wode oba no ye wo yere no oba no akobo ne toro be ma nye wo yere no wako ne na di sa agobone no enti so bema oyo obema warfo no akoso obi yere ana woni yere oni kunukura akoso ne to wabo ne to wamiemia no wodon se kurukura no eya agobone bi wodi obakasa agopane nyame ni de ya agobone mama mesa ba onche bio bema mami difo sofo waka kakra ye twanity adwo so mrem girls so enkanti ye ma omokwan na wo ma na omkasa ye na omrem ansana brene be minim se mama wano ye omeka meka adwo fa kasa mu ne enko na meka minua bema ya one obro na yire ne sa yakayaka de na oba ne de koye no ohun sa breno no oba ne dademo na akoso ne nsa ekaaye na wo se o ma me se o hye odifo bi wo se wa oba awraba ye mfa ware na se a obekun ansi awraba na aware no yagunu na mane ni amamra nu no na chese ye ntena asintu nsa ne ade na de to so biemu no aware na gura ya na de nti obi bekasa be ma ekunu ko ote ho nipa ne ja ware no no kwa be ma onum nyansa onna nwene onsuro nyame waseme hwe nkwara no sansa nyansa mfiti ase ni nyame suro me de hwe nkwara no kro mba wa be hwe o mo maame ti me hwe no aboa kraman ni nipa wo a won hwe ne ba enti me de o ma ware no mo koye concert ma be ma ne maame wura mu no sa concert party aware no mfa me ho na ba bia me gina ye nkwada no o moda ache abrantia no wo hweba no so wo ja ware biem abraba ye bona anka sabre wasan ware foforo enti ya ka kire mema na da bia no de na yire no wo si no oba ba ma bitimi bia na no kasa AFUTUO de amemfa me pa cha onware ama no munum nyansa no ma no so na wo nware obi anka hwe na wo sasa wo nko awotena ada na akofo ba bia beka ho oba na beka hunu de wo ya de anya wo so oba ne ka ataya wo so oba ne ka oba wo so kuntufo ba ma bitim beka sam oba ntene abisa me se oni na yire dwuru ho na ba na wo yire nko nkasa sa ebi so no wo yire na so yire ni turufo ene wo mfa de to so mienu a media mi jai afri ho na maba entafo yi de na akwa bia santi kotokose wo to ade ba akoma nipa mienu a wo bom nie wo ba basi a wo de enkoda mienu akoda ema mienu eno ba na sani ya tene sai oba basi a kunu mienu o eno no akasai ansese wo ba kasa na mejimi ye na sai awaba
makwa ba bi na hu ni sa ba ma no ne magya obu ho ne ba magya wonyem nanso wonim nanso wo sa wonyem de a ada na ba ma we ba ya na sa akokofo ame so ememma no wose de emeyire wo ba bi na me wo ba bi ba ma bi yire ti abrochiro ti Ghana ha odiri hu ni nto oba braba konkron oba bi kuru wo abrochire oba ne ti Ghana ha awuni die ne nyamsuro nto oba braba konkron da bia wo kwa na dwama hu sukom do woso wo pa wo yire cha wo yire na kwa ba na oba pa wo cha wa anka obatie ane sese ne yenu aba me obetena ha no woso ne ma yakobo ne fa yi ase no wo no yire te woso wo yire nso da bia ne brebere ya ne adwama hu sukom ana di mama binom ane sa na awie wu se no wo se nyinsa no anya wo dia ultimi hwe ultimi hwe sa wo yire dada ane woni anso dia wo Bible say mo woni nka wo yire bro mu nsuo ho wo yire woni nso wo yire mpokua da bia de nyame de amamo no ba ma bia se na yire anye no ba no umpe no okobare no de no kwatena afie ya dai da bia na mo nkotutu nyarwa hodo asa de begu mo yire mo so ba ma na yire to no ti asumjuem onye kofa mpena pa awase confusion esi oba no ono ne tifie no meni aba ma na aba otiri so asese no oba no so oba na so no nso disi wo na nti me da dia me ka kire madam no a ni kuno bono no tam no dey wi ase tam ne nipa de o tam no twam enti wo wi ase ase so akwan ye na tam no nya wo dia oba po wo a wasai enti mama de bema pa mom de sa wotin won sa buru ba ajai enye kura wonye ni da so no kofa asema ba hyew ene oba yeso so no pa ne kuna papa dodo ni nyina ti no kura no wada so pe no ade ya na ya ba ko ne se ya maame no ma ya maware a ne ta wade na chi no me hunu bi na me nya bi da enye kwa se nya wo kodo a obi a woni no wo ya no sa no so kodo obi no ne na wo ba fie enti me se me maame no mo me nua no mo se mo ma wade a munya o na fa ma wo mo ne fa mpa bonta wo machi be ma kikiri ka no ya nya bo sa na ne di asie se ya de a ampa bo no timi ya no ho adwuma nyame ko ba se be ma no ama wade ni ka enwu enti me da me pa cha wo ma ne de abomaden na chua ne hwe wo mo na bibia toto ye di atoso mienu so de America ma abaya ya ti ase no se ewiase enipa wo wiase do so ma do so sinema ba ma de wose wona adwene mu se wotime ware nan ni num nya ho na me de mehwe se wo wona yire na yire se akura no kura ko mu nyine a ye be ko akote ya de na nka ma me de wakore ba bi wo ba wo ti ase sa enti wo bo ko huma firi mu nyin se ye ne mu se ko bi mu sa wa wo ena wo to wa hyehyɛ no se Fred ya wo ba ba to akura ni dini ena mo Fred fia ka kye no se akura ni nya wo dia enti wo wura pake wo du wo to se nya me dia mami dia wo kye se akura no ema me ba ho bia no na ni se ne nya wo dia no ta mo mo se ho no wo twunu nyina ne wa ne tua abaya ni mu hia se wo kunu enti se na tie dia mi gya na makofa de wo no wo ni yire na me nkwa akoya media enka adwira so ba otunu mo se papa me pa chao enkura ni dia me no na wo ya fa ama na mo me dia me nwa ubio me ko ware na nka oba ma no hwehwe ko de nkura de ba fa so na se antimi amasa wantimi anya wo pra ni ye na akoka bo mo pra ko pa na se nkura nsa odi ni kwa akomo obi e de tena wo se basa eye kwasi abuo wo yira wonya ayo wo wie wo ne wo ankura ne dia wo hwe nkura si he ya abama yi na ne ma enta afoni aye anasari ade nya bi firi ni fie me dia me ka safa no mama no enyi wadwene se akura no wo gina firi boy ne nsam eye boy ne ma enti so wa yiro so anwa yi wa ha mama no atem watitim ankura no fa na de ma no no ne man kwankwate enti ma sa ankura no ya wo dia ya mo ade mo kata so me kete se ya mo kata ade no so ade no bia mu sa mo bia mu sa da bia de mu ho ne ya mo ne ya ba dai mo kwa na de mo dia ba topa no mo ntom wase ya mo ntom wase o to Ghana fo ma bi no mo atupa na do aso do mo ni mo ni kata mo se mo mo ye ho sa mo so ye ma what do you want hono nkwa mesa petra se o se Ghana fo ma ye nya den e bi no mo no ye kata ye ho sie ne ye fra ye kata sia ne ye ma ye ho aje ne ma me no mo ne papa no nya fa so ne ye tie ma me ka sa ne adwene ne ye timi kwa wade adinim ama ye akwaso ata ha amata ha kwa
Kojota. Aye, kapra. Ajede ba kupe. 0322-494-771. 0322, no comment. 0322-494-771. Obana say, Kofi umpe, enya odia, kwa media. Osu unim say kwa media no. Okwo da ho ma Kofi adwam. Hello? Hello. Pachodi. Hello. Oh, of a coupon, cobra. Yeah, Jenna, so a woman who Jenna, you try to crack. Okay, over coupon ya das. Hello, 0322-494-771. Patrick, ahinsan bonsom. Thank you. Mami momo abatopa. Na mentia branche bi. Ya friend Judush. Makupi no hope Edum police station what on cutting. Mego mentia opa. Na no kwasam. Enne se utie sem na maboboto ya. Abranche na wusuo ne oba no. Omu nyina sebe ekronto omu ni munyansa. Hwa tito pa na so oba se wonyem na uma bema bi kura akofa wa. Eno kura no eye musuo kase pa. Enne oba nyima na bema ekizi ni so oye ne lai. No akwa akofa ne na dabi. On so kokko ne da awie no hedi aba. O pa kura no. Wosinya wodia onu obi na anyi sen ba nipa no na mfa ani dinya de maaye eno de block so intimidate no wakam wato pa ya na duru ba bia waja wo yire ho akwa tren obi anyi sen ho adi ni totum ni suanya ana wuti akokamu no right ba wa no so ya pono ono so na no jajajajaja no Mr. Abrantie no ontimi nya papa wan water akwa omra no ma metumo no right won so fa no nko no so ya no madwo be man se oba no so akofa mpena wan twen enso se sofo wa twen ne ho ansa ana o so sum no sikoye di oba no so wa mi antu nsam so enti yesum na yenye wa mi antu nsam so enti aware ne die sam. Okay. Nana Bedi, good afternoon. Good afternoon. Mamina Bakope. Onu abiga phone na nyame asum bien kama. Ami. Na. Eno na me mo fo bi ka denge ho. No mu busa no se ba ko busa me se. Nana. Eni won chese. Se ni memma no. Ase o preman hu too much. Aso ka tina ni se. Se sino. O shi se me bi o mu ya. Mama na neka tell say e jama hu papa mo de mo tira fun woni tu inform re mo tira fun woni tu fun fare mama na bi 2 months ni aya wuro mi o de we ye bo bia o busa me ma no a o mo say e yakoro bone e ye jama hu na se sino ba ko di fu da so e wo ko ma e so no o ko tira ko fo e na ko para. It is all about my dedication. No, okay. No, the answer. And as the fear, the king on so down, and so far, I go for. You must film. You must film. Moon, okay, so for poster. Sorry, yeah, oh, share. Maame baako ya na ochese da bia ni kumpo no okase na di kumpo no di kun na so ne nsa ha no bobom ma ato ne ade e fa ba bi no na nka wo se oba no ye din eduru ba bia na ubo no so na mboko se be ukun no nya akola enya wo ba wa wo no e na wa control ne sa enti nioma bi na wo he ne control ne control a wo de fa ne se as me ye mi kun die sa na otie fa ne se mi kun die now the jai can because susuka
no no aka so kono konya ne so ha obesan ede aba na osan so kwa sorry sa kopum se afede na abro so am se ni kun na aduane no akra na aye problem kopum se ono asa afede o se jaye asori no so na je se o sha eye ipe Sunday pe na no mko na Saturday na no mko Eden because our ready are not din say basa on say Bible so say nipa e mo ba ye honam ba ko mo kwa ware a mo nyina ba ye honam ba ko eti say basa ma ye honam ba ko na afi honam ba ko no akwa no eye bibia begu anim ase a na ha dwene enti nso na aka kanso na twede hye ntuma mu enti chino twa no na so gya on de on fa no ho obi am bo so obekasa asomasi yire de asomasi kunu de on de say no tie na ono akasa on gine din bone nanso oba na nyansa eno ene dia ware guere abai edru ba bia na tru so oba na no odene be ma nso de okita ne powers duwe wa so obaje dia ono e obi ka minia be oba no why mistake bebre no na ama na ware ayabasa tie ene so oti ha so obepe den obaje den a na be ma no enhwe no a de mi fi se obetumi aka nanso enye compulsory sa ono ana aye e ma de na aye abansa nua wo hwe abrantie nso a wo obi anyim ne nyinsa wo so wo dia na afi wo so wo pe afi de ko wi ase a wo so wan kasa wo so wa wo dia anipa nso a ono wanyim ne nyinsa wo nenim nipa ko a wanyima no ma ho se wakonyim oba bi na de abro bi so nguguso enuti akwala betumi ase be ma bet e bia na nye ne ba because on the gugu so the best ni say on be me be ko DNA enti on de be ko de besi bia na mo masrat yen kasa nche ye be kan say mun subscribe da mun share na enti me ma ho den ye fa more videos embro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.